ahima mabao meso mabao me call ya mabao CJ I'm here. I have voice in the air. Afa papa. Now only I'm there to your papa Christina crossing copy. Now this will be your mom. And I will be two. Hey, share. Oh, I don't want to tell you. CJ. Nyame do ma menda. Ampaye beja. What I want to say me. What tema? What I want you just know. Yeah. When I hala. Say nyame adoma. Me there be usere de ye ka say you win 14 times. Yeah. You topping up am na 15. And coming up against Borussia Dortmund. Oh, Dortmund. Na omo ano so mo nyi bi da o. Omo je ba ko yen fa. Omo je ba ko wan fa. I want me so omo je wen. Omo je wen kire. Enti nyame adoma me da e be Tema community 9 Tema community 9 ti Havana me da ye kofie me patro Tema fue no agisu ye Tema fue no agisu ye ye ba fie ye wo Tema fie anapa no to anajo kon obi abonyum bi a redim ne tse ya o oh redim ne tse ye betini oh ye be pienia oh mumu ame efie ye sije wa hunyum no me de me wona wo kire na me sije wa de okay nti no nyame yadom ampacho me da me asia hunyum na beba na ye nyina ye nkamom wo se fitia no pa no akosi anwumre na game ne be hyase no activities bebre me say me ye very good at eba no ludu metimi bo be say 21 once so hu nye chese enwum na zia na pese oto na enwum yebe osi de yebe pie ni akochinchin di sika ba fie wana boss anyum no osi kwaku dalente oh ono ya kasa me yegudo kwaku dalente we yegudo wona de ho na ma che wanyum ya we ya obeboy sika kwaku ni ya 106.3 FM. Charlie with the grind every day. Abena answer na mbepia watum people's forum because omabuasi bi yebeko na CJ me patro nyambo abemeda me enhia nyambo o kire se yebebo ho nkomo saa wate na ye nyina ye nkota che CJ we dia me monitor tew Amnesty International the report abeche se ye kasei asat last month the CJ na nipa 184 and omoda list so a yebo mukunfo na so mugu so te won mo twen so mampani bi di ne sa be sha se na chese yakokum mo Ghana ha enti ye no so Ghanaian time se bomu amane na eno chi so no first batch ye Ghana for yi bia omo so copy pilgrim ni ade yi wo mo so aba bedura chese straight na to Tamale because say what Tamale International Airport honum na daily guide so na ebo amane say Chief Justice get to kono na chese live telecast anti-gay bill who cases ni nyina no o mama kwanse betuma ayi wo TV so ni radio so ni ade na watie bi na wahwe bi ho asam da ha na TUC na chese Dr. Mahmoud Baumia ya wo tu Frank Adiama MPP asema wode nam it is possible no wase sunsum wom eyasem bia esenkran emani da so eno so na Dr. Anthony Yaba ebo mampani abedi echi abaso ha na emrante miensa bia omo so omo yonko na omo chese omo nyomo yonko no na de gem won ne nkantema ewiwie no mo twa ho video no manya no mo de tata no chese we no omo de blackmail no so omo je 1800 Ghana cedis and that's to say emra asomra tenimu a court a remind wo eno so ho asam e wo ha daily graphic amania e bo chese se no ye hia cancer treatment centers ni bi aka de wo dada no ho ye wo bi won kran ha wo bi wo asante mantemu kumase na no na mpanyifo chese ni papa mu a e wo se northern region fa honom no oman no enya bi e ka ho no ni asam kan se da bo krata idi aba na sije sa day break asem we me de kwoto ho
said the person me chere asem na atie 40 ase no ebre ni ho ma me ne saa ne nyina no Buankra Inland Port Project no yes F-Works excavators near the Edico yi forma. When we had the budget 4 million Ghana cedis koye no. Sa budget 4 million na we could do $30 million. CJ, me here that jena me da kind of work at away. To me de kwato nya bochna. Me amekanya matiefo much sexem baby fini de baby akosine inflation na ba ntu project no ya hot yo. Yeah. Ya hot so when you na keka ho bi na akwakọ asam no akodan court no transport ministry e na ebobo basa no